Khatkhati Police Station pen Lahorijan Dudu Colony along drugs abe haklem bang hini atuma phan raikom sai khi atum kinep long bang solong ke thenai drugs abe haklem bang atum tami kinep kachingnang ponlong Joy pen birta kilong ateng pen SDPO Bokajan Rostom Raj Brahma atoy bisi bang hini atuma phan neponlo bang so sai along Khatkhati Police Station Sub Inspector Dipak Lahan SI Somdon Swargiari lapen ASI Biman Chetia atim Chelangsi Kidamtang Aruni Pai, Krepli, Arnikang Sampor Pai Trok Apor, Dudu Colony along Kirika Krugasai, Deng Ponlo. Bang so asai kideng una porchit ahutsi, bang hinia bang puari deng along pen, hom thom, hon tememe heroin drugs, long ponlo. Kachingnang check bang hinia tuma men laki, Samsul Haq alias Bablu lapen Manis Tanti. La bang hinia bang puatum plastic ing chinapan, kinam kijor abihasi, klembom pusing birta, long pon. Kachini ponchua ting bulote kidam tanga chiploang bong kami lapuson pen kaching litjot plastic inchin aban kijor kinam atuma phan drugs kijor kang huamen pen net ingnang ponlonglo Kachini ponchua ting bulote kidam tanga ni Assam Sarkar pen Karbiang Autonomous Council atum chelangsi Dudu Colony long aronre pen kido ketha katuma phan kitharle asai tami deng ponlo sitame labang so adimalong thot aronre pen Kidok pathir ponthurin tisi kalikalang abe hakiklem chimit me pinasonsi nangdolo Bokajan penananterang Karbing no life